Uy qanchaga ketdi aka? 72 mingga. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Universal Bozor YouTube kanalımızın qattiq aluvchilari. Jana shunday ele ko'ruvchilari. Biz bugün 29 sentyabr 2021-yil tug'anlar. Sizlarga son uylarni tartuvni boshladik. Yana so'zga o'zim chiqaman ekanman. Mana shu uy Bovolda o'xshaydi, ha? Shu uy Bovolda. So'rab bilingchi. Qancha dedingiz aka bu? Qancha dedingiz oqchasi? O'ta yaxshi uy ekan, mana shu uy qancha bermaydi ekan? Yo'q, men tanishadi. Qancha? Mana sahobadan. Yo'q, mana u yaxshi uy ekan aka. Qancha bermaydi? Hozir nima qoladi? Ponni aytaman. Qanchaga so'radingiz? 180 ming. 79 mingga so'rabdir, erkak turpog'i bilan. Ko'rdingizlarmi? Yaxshi sindi uy ekan. Mol yaxshi uy ekan. Narga sütni qancha litr beradi aka? 12 litr süt beradi. 80 mingga bermadingiz, esebi. Qanchasi turpog' ekan bu? 4-chi olasizmi? 4-chi turpog' ekan tug'anlar. Erkak turpog'i. Qancha litr süt beradi ekan? 12 litr süt beradi ekan. Mana aka, ko'rdingizlarmi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qaysini bozor qiziq o'tadi akalar? Mana shu ola bilmayman. Ha, buni ola o'ydim ba. Yaxshi. Vaqt o'tab o'ylanib ko'rib o'zim ham bu mollarni bo'lib ketdi deb sotib kerak. Ha? 55 ming pul berdim. 55 ming. Na sütü yok. Gumonmi? Yemi buqaç nima qilsa kerak, ursa kerak ha. Turpog' urg'ach ekan, ha? Turpog' urg'achi. 55 ming pul beribdir. Qancha dedi esi? Esi az qo'shsangiz berib ko'nglim bo'sh deydi. Ha, молодец. Yaxshi. O'shonga janda bundan odamga bir uy turadi. Qanchasini to'qiysiz? Qandaysiga? Ishlar yaxshimi, jurasizmi? Ovul taslarmi? Bugun qanday ham o'tgan bozorga solishtirmoqli? Bog'lar. Bozor ham boshladi endi Bunda erkak turpog'i bilan cho'ng uy ekan. Qancha dedingiz? 110 ming dedingiz. Bo'llik ham Bovollik. Bovollik ekan. Nay, yaxshi. Turpog' erkakmi? Turpog' erkak. Turpog' erkak. Egacham erkak. Otasi erkak. Aka, uydun oyi neda? Süt berib qo'yadi. Tolga süt beradi. Qancha litr süt beradi? Tolga süt beradi deng ayu, ha? Yo'q, egasida qaymog'ini yegan odam egasida oy. Qimmat ekan bilmaydi deb qo'ydi. Dağı boshqa qanday aytlar bor? Qaymoq şeylar orqab ketgan ekan. Boshqa qanday aytlar bor dağı? Kichkina odam to'yda o'tiraveradi. Yo'q, qancha litr süt beradi chamangizda? Yaxshi bo'lsa 12 litrdan berib qo'yadi. Yaxshi. Ular Tuzuk. Mana shu yerda dağı bir uy Bovolda 110 ming debdir. Mana shu qara uy Bovolda, ha? Qanchaga so'radingiz? 76 mingga berib aytasizmi? Siz berib aytasiz, ha? Mana aka, turpog'i hozir erkak urg'achi ekan. 76 mingga turpog'i urg'achi ekan, ha? Urg'achi turpog'i bilan. O'shana janda bilan uy turadi. Taqsir buna uydu qancha dedingiz siz? aytib qo'yib Yo'q, Alloh qildi, Alloh qildi. Siz qancha dedingiz aka uydu? qarab qo'y. Taqsir. Mana shu uydun basin. Yo'q, qancha dedingiz uydu? 95 ming erkak turpog' meni, ha? Erkak turpog'. Erkak da? Urg'achi turpog'i 90 ming kemi bor. Yaxshi uy ekan. Dağı bağ olatkan yerlerden olsa tartıp
Көрсөтө берейин силерге туугандар. Саануй базарда жүрөбүз азырынча. Эркек ургачы турпокторду өзүнчө тартабыз, кунашындарды өзү тартып беребиз. Канча сурадыңыз? Сурадыңызбы? Уйду сурадыңызбы? Канча дедиңиз ака? Канча дедиңиz? Тақсыр, канча дедиңиз? 65 миң. Биринчи жаңы тумоо экен. Жаңы ачма ургач турпогу менен 65 миң кем бар. Канчага сурадыңыз? 55 миң. 60 миң дедиңизби? 65 миң. Жакшы. Мына кетти да бир болсо. Ооба. Азыр баасы бүттү анан, 80 миңге. Никах кыйчылар болсо чакыргыла. 80 миңге кетти мынеке. Жана жогоруда 70 канчага баа болот эле? 80ге кетти? 80 миңге. Ургач турпогу менен. Мына ушунда да бир эркек турпокту бир уй баа болот. Ассаламу алейкум. Канчага баа сурадыңыз ака? 60 миңге эркек турпогу менен. Мынеке. Көрдүңүздөрбү? Ушул жаш турпокту уйларды канча дедиңиз? 150 миңден 300 миң дедиңизби? 100 миңден 200 миң. Чакыр канаты. Турпоктор эркек бургачы ака? Турпогу эркек. Экөө тең ба? Мынасы эркек. 100 миңден 200 миң дептир. Болду бар акамда 35 миң. Ажабап. Кайсы баа болду? Кунашым ба? Болду бар акажабап. 35 миңге. 35 миң сом болсо мен алдым. Алдып коюңуз. Мына да бир жакшы чоң үй турат да. Мына үй сизден эмеспи? Чоң үй жакшы үй экен, канча дептир ушуну? Билбедиңиздерби? Ээси жок экен тилекке каршы. Ассаламу алейкум. Таксыр уйду канча дедиңиз? 80 миң сом. Турпоо эркек экен, Эркек турпоо менен. Ассаламу алейкум. Кайсылар баа болот? Такпача кечем чыгарып жүрдүм. Yo, sen görünmeysin. Sen görüşüp bundan görünmey taksın. Gelip kara. Koyma kечем ар ким түшүнсө. Bundan kara. Хорошо, тартпайбыз да. Сенден башкасы ошончо базарда. Билбейм, баа болот да. Баасы кызып калыптыр. Мына ушу жакшы үй экен, Мына ушу азыр гана. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Мунанын турпогу кайсы? Мына бол, Жакшы үй экен. Канча дедиңиз? 85 миң. Турпоо ургачыбы? Ургач турпок. 85 миңге. Жакшы үй экен. Сураштыбы? Odan nece var? 10 dakika mesela maaşı var mı? Сураштыбы? Канчага? 72 миңге. 72 миңге сураштыр. Көрдүңүздөрбү? Да, баа болуп аткан жерлер болгон болсо кеңирээк көрсөтөлү. Сурадыңарбы? Же сатасыздарбы? Ушунду канча деп тур ушуну? 70 миң эркек турпоо менен. Экинчи туума окшойт, Экинчи же үчүнчү турпоо экен. Мына ушундай. Мына кашка уйдун канча дедиңиз? 100 миң. Турпоо. Турасың 100 эледи. Bozor qilyapti. Qancha qildi? Aytaver chiqini. Har xil qildi. Ya so'rayver. Oxirgisini aytsam bizga Olib ketdi. sotanlar 85 ming. 85 ming. Bundan bir chaqanroq uy bog' bo'ldi.
Ушуну билейли азыр. Канчага бербей атат? 49 миңге. Торпок эркек бургачыбы? Эркек торпогу менен. Ооба. Канчаке? Берекер. Беркен. Жерде базар өтө кызып атат да. Мына ушул кызып атат окшойт а? Эркек торпогу менен канчага бербей атат? 90 миң. Өтө күчтүү уй экен деп келиптим, мындай орто эле уй. Мына ушул уйду канчага дедиңиз сиз? 85 миңге. Канчага сурашты? 75'e yol sırası. 75 миңге сурашты ага. Жакшы. Көрдүңүздөр, мен бүгүн 11 мүнөт бою сиздерге жаңы Нокат мал базарына кирген саан малдарды тартып бердим. Толугу менен баа болуп аткан жерлерди да тартып бердим туугандар. Дагы бир баа болуп аткан жерлер болсо кошуп кетем. Андан соң жыйынтыктайбыз туугандар. Экинчи чыгарылышка эркек ургачы торпокторду, кунажындарды өзүнчө чыгарып берейин. Мына ушунун баасы кызып да окшойт. Кайсын сураштат? Ana yine balanı. Канчага сурады? 1000 so'm kam 60. 59 миңге. Торпок ургачы окшойт. Торпок ургачы экен. 59 миңге сатасымы? 59 миңге келди минеке. Ne dersin? Senin nadilere çıkart dedi. Канам эмне кетти азыр? Baba. 9 gün dındasan ham şol emki. Кайсы кетти? Кайсы кетти? Кайсы сатылды? Кунажымбы? 38 миңге. 38 миңге эмне кетти ондар? 12 мүнөт бою мен сиздерге саны базарды кыдырып толугу менен тартып өттүм. Баа болуп аткан жерлерди тартып өттүм. Баарын көрсөтүп өттүм окшойт. Сиздер биздин чыгарылыштарды акырын чейин көрүп туруңуздар. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым.